avuga ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura, mwiyemeke ingogo yanje munyigireko, kuko ndi umugwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu, kuko ingogo yanje itababaza n'umutwaro wanje wahutse. Amen. Amashimwe y'Imana haravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, nikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndi umurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Muvuge ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Kibabiyo baje muno terare n'umwe abasumbya ariko sino kurenganya nawe ubukene bwifite. Amina, ururimi ruva mu ijuru, ururimi rw'abantu. Amina, n'ubutunzi umuntu ateza kugira. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Twese bitari gukora umurimo w'Imana. Cyane mu kazi kanje nawe bicara. Yagira. Ariko iyi topic umutwe w'iki gikorane, kuko natwe murutumiye mugatubwira icyizere tuba twateguye. Amen. Umuti wo kuruhuka nuko usanga Yesu, ukabira Yesu neza. Gumamo wapera zo fara
ntibabiharura ku bateye amakorasi menshi ntibabiharura ku bantu baririmba bisubirizamo, ntibaharura kuri Evode afite indirimbo y'iminota 8, ibicumuro byose bigaruka ku muvugabutumwa. Murarakaye umuvugabutumwa baraba kandi inyuma hatari abaririmbyi no musiragaragaza mwe mugira Paris, kandi inyuma hatari abaririmbyi no musiragaragaza mwe mugira Paris indirimbo, kuko inyuma hari abaririmbyi kandi nawe Evode nawe ntagiye afite indirimbo zingahe. Nibyo pepe ya Yesu. Usome Yesaya 55 urasoma umurongo umwe wonyene, kuko kuva Adamu na Eva bakoze ibyaha umwanya waraheze nta mwanya ugihari, ariko umwanya urashobora kuboneka, umwanya urondera mu kutagira umwanya. Amen. Abiri kuza umuntu maze kugeze mu ijuru. Amen. Kuri reka cyose mbere abantu bakera ubutumwa kera bavuga utavuga Amina atakuba nyine baroga, utavuga Amina atakuba umurozi. N'umukene arakeneye Amina nawe uce kumwongera ko nyine baroga. Reka n'umukene yifitiye sinomurenganya, ariko niba mvuze ibiri ibyo uzuko nawe uza witeye. Bwana sifiwe. Amen. Tunagatanga tandatu. Karabuze uceme naso nimurondera uhoraho bigishoboka ko abonwa. Yes. Nimumwambaze akiri hafi. Nimurondere uhoraho bigishoboka ko abonwa. Nimumwambaze akiri hafi. Amen. Gira gato tujane mu kitabo. Abanyashabiza niho turi. Beraka wari tembo murabyumva? Yego. Murabyumva. Sawa, twagi. Ibintu cyukiza. Soma nta. Nimurondere uhoraho bigisha. Pambo kia Beraka uba makuru mataka bazani. Nimumwambaze akiri hafi. Yes. Umunyabyaha nareka inzira yiwe. Yego. Ugabitanya areka ibyiyumviro byiwe. Agaruke kuhoraho. Nawe aramugirira ikigongwe. Agaruke ku Mana yacu, kuko ikunda guharira. Ikunda gute? Guharira. Yego. Kuko ibyiyumviro byanje atari byo byiyumviro byanyu. Ibyiyumviro by'abanyacyaro sico kimwe n'ibyiyumviro by'Imana. Kandi inzira zanyu sizo nzira zanjye. Ziramuca amazi inzira ngiye gapanya zire sizo z'Imana. Nikuhoraho akunze. Uvuye mu Amen. Amen. Rega ukavuga ubushakashatsi ijambo rivuga ngo Amen mu Kirundi ashyize mu Kirundi. Amina ururimi ko mu ijuru amariko bavuga ngo Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hallelujah.
amina mubyemeye mubegenge muhagatebe mu izina rya Yesu yakoze imirimo naho turi Igifaransa bamwe muri mwe baragibakira ijambo ryo kurondera ntumurizi kurima bakarondera kurwana bakakurondera gucuruza tukurondera Imana yaduhamagaye irashaka kandi irabonwa abayirondera barayibona ariko bisaba ko uyirondera umwete abiri zivuze babiri ubwo zivuze kwinjira zivuze batanu ubwo zivuze kwinjira mvuga ubutumwa bwiza bigira gute bigishoboka hari imyaka byigeze kuba bidashoboka ibintu byose birashobora kwanga ntabwo kubona amafaranga bashobora kuyagiramo bikaba nuko umwana utunga gerageza uburyo bwose wakira agakiza umwamarika sinokizwa unacyari muto
kuwa kane hasi rondera Yesu bigira gute bigishoboka. amen baramubwira ati uko biri kose gerageza twumvize ko bahinduye n'akarere kora amafaranga kubanye menshi bakubwiza umundeje gerageza uburyo bwose urabe ukuntu wo kwakira gakiza uho wasaza n'umukano ukobwa harimo ngo abakwiye kubabyara bakaba baroka ni benshi ni beza amen baramubwira ati none tumenye wasaza n'umukuborega beza ati ubu bazanye za swingarara bazanye na za tindi na kigori na kigondo n'iki harimo bazureke n'ubu buryohe bwazo n'indangiza nzoza n'inka ucakarere manje amaso ucakarere manje ucakarere manje ugena kuwe isakamo ucakarere manje ucakarere manje ucakarere manje ugena kuwe wewe umanye kuwa kujana nabaho ndacari muto n'umuntu afarimwe bagategura inzira y'uhoraho ndacari muto reka mumbabarire dusome umurongo wonyene Matayo 4:11 mutemera hasoma mu izina rya Yesu 4:11 mpeni Bwana utukufu na baravuga ngo guhera ubwo kuanzia sasa Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Amen. amina tuvuze batanu ngo bazigeze mu ijuru rero iri jambo bitakwihana iyo utihana urahanwa yego wanse kwihana bigishoboka urahanwa cyane. uyu mugabo harageze igihe imyaka iramujana aravuga ngo kuraraha Gari muzima, gari muzima, yewe mama gari muzima, kuraraha gari muzima, tayima gari muzima, uraraha gari muzima. imyaka irakujanye kugonga bakubwira ubutumwa bwiza aragutegeka kuzana iminsi ibiri imishatsi ibiri we naso aravuga ngo ndacyaryohewe gupfa n'ibintu gupfa niwe byinshi Myaka ijana. n'igihe kiragera wa mugabo afatwa ukumbi afashwe atangira guhema nabi ibihaha byari bizanye ingorane atangira guhema nabi umugore wiwe barafyaka barabyanye abana bane aravuga ati n'abana dema y'ibane n'abana ati n'ibiki ati umufashe cyane ko umusaza we kwa muganga babaragiye kuko bose nabo hari ukuntu bikangata bibaza ko amafaranga yabo ari azobarokora babaragiye ntajya gushira no kuga dispensaire kuko bari baziranokangiye ariko se babone hari ati kubera ko bazi ko inoti zihari umufuko muri tiruware aba bose nyaho usanga bafise na nuko preference baragenda barabacicwa baragenda hariya kwinjira birukanze kuva mu cyaro no kuri kintu ati none mu rw'agapapuro aho mwatanguriye ujye mu mategeko yo kuvura umuntu ubanza kurabana ahereye Yes. muve ngo nivyo sivyo Yego. nta muntu bapfa kwakirwa nawe banarenze muti ati kira sura bizabitse kwenye ati none ati mwebwe ni mukuri ijana kwijana nta ngorane amafaranga turafise yari yakoreye mwebwe ibyo kutubaza n'ibiki twebwe dukorera fagitire abaganga bose mukenera mu mujeko mu mutabara urabona ko aremvye ageze gute Aremvye. urode ruhoraho Bigishoboka. urode ruhoraho Bigishoboka. akamusumbere ishimwe rimwe rya pasiteri icara mu mutwe pasiteri urode ruhoraho wewe ugiye tumurondere uhoraho utabara mugacana ko bibiri ngo uzunyamaze kumusomba ngo nani ngo gukinza bibeshe tupfana muri ko mugiye kirari kandi ziko muvuga cyane
rero wavuga abakana barakorakorana barabaca kubiri kose nabyo twokora naho umuntu w'umuri yarindi gerageza muzane amaze nakirura karute transfer abakire nabo bafite amanimero y'abantu benshi abakire nkabo babara telefone hano ati bimeze gute ati twebwe umuntu wacu ararenze tubikurikira hospital none barase aho ko babanza guhamba bagiye kwigumerera ati babarinze ati rero mudufashe mudukorere agatransfer tukerekana ubwo nyene ntabwo bakarukanye n'imodoka bashaka kujya kuri WhatsApp bagafotora kavuye hariyo ku bitaro bitoye ku mafaranga menshi bigashobora zaraje kabakaraje muri WhatsApp ubwo nyene bakerekanye kuri mumereka ati dufashe n'ingabo abagabo barakora abadokiteri bose n'abakora afasha abantu babahagaritse urundo ruhoraho bigisho oya urundo ruhoraho bivuze ngo hari n'ikindi gishoboka uno munsi turaterana uno munsi turabyina uno munsi muraterana n'abarongozi bajejwe intwaro bari ngaha mukandi musa kuce bigakunda mugari ngiye bitazoshoboka amen wa mugabo aba aragiye barakora ibintu bitandukanye kandi ngo gahunda gutera umwana mugabo kubera yehereje akaminuza Ubwongereza wa umudokiteri umwe specialist baravuze ko guhereke ati wifi mugabo barabyumvise abayumvise bavuze ngo uyu muntu impumuzi ziwe ni zikeya ntabwo n'ibyo turamuha hasigaye umwanya muto w'amajikana kumbe wowe unamucaye mu mushikiwe ntacyo neza azi mugabo aracyumvise nubwo arebye cyane amatwi yiwe agize gute oya namuvuge nubwo arebye amatwi yiwe agize gute nubwo ambaye yasekokireza amatwi yiwe agize gute aba arabyumvise twavuze ngo impemu n'iziwe zikeya amahanga yamaze gutabuka bareke kumenya amafaranga acavuga ati ibera hano wowe ntabyumvise ko nta congereza uzi mugabo ibyo bavuze je ndabyumvise bavuze ngo ibiri barona imiti yabo ati ifisiga umwanya mutoya kuko ipepo ngo nizisohoka neza kuko barasohora nizikeya abavuze bati amahaya yanje ameze nabi ati ndabyumvise rero ubunye nkuraga ni murabo kujya ushoboka bose muhamagara pastor bahamagara nende abantu bahugukizwa bagifise amenyo yose bakaza baruneka kubera ukijima kikana mugabo utangaza ibintu kurara kujipana ubiye muri ivyo utangira kumena ngo twara n'umugera n'ikiriji ndazambura ukuri hanyuma ugashikujana bo twese abavye bazopfana gahinda utashatse amen ugiye kiragera kwa mugabo baravuze bahamwe pastori bari telefone ati rero nyamukari baravuga ibintu birakomeye nyamukere ati kubitaro habaye ati umugabo ashira abandi ngo bacikane aravuga ngo nyamukari baravuga kugira ngo yihare atunganye ariko ndi mu nama ati ahubwo nurafatira gatanga wambagara hagati abantu ati ndatigise wewe abakire niba shugere hejuru ya mafaranga ya sasa umwungere wiba mukorera gishana ati burya iyi telefone itaki kuva kwa mugabo naka agomba shikane mugabo kene kwa ngozi manje nene ntari ntama kugira ngo ishikane ishikane mu ndaza bya Yesu ukanyene bitakise tinyaruka ye kugenda yacu tuko tunanya kutaje baragiye hanyuma bamaze gushika mukanya gatoya abacumba ati mugirete turiga muri kwisereka
mzima kwa mtakisi ni unani ngoga ndo tasira takamurishe atatia mahali atatia mwana ngorane bagiye hanyuma wa muganga baba ganga baturukura nivyo wapi msimuti nawe kumbisi ameubizi baturukura ubonyene bacungura bagira umuryango muri asare basabana no kangirika mu mazuru hasi kama Yesu akaba mwakire Yesu nikishoboka hivyo ndio sababu tunashopana kuna vuka kali hapo abantu mutumye barasujuru ndio muri bigire buragiu burya yashiraga ndio kitu kingine leo sinzi kimuuliza naje kuna shaka Yesu waje sikiliza Yesu amen amen uwo mwanya nyene basanga umukozi w'Imana tira abazi muri bitabo twena misozo bakabibosanga kesho na kesho bakazako abakikora mu bitabo atakero Imana ishimwe ko kwingereza ino mwamazi akitaka kuririmba abarabarabazi bamubaranire baratu hasa kumwambia kila mtu kaje shoboka bariza kila karikaya tindano ya mukumuroka babarajanye kuko nasa kumwakira biko ndabonye abandi barutse bakibatoya ekabera nanezero kabera uburyo bwa musiteri kumayari haragiye none ndakubaza ushaka tuze gusange muita twatuwe tukazarwa ukabikora byumva hano boza tugasema Imana tuze gusange bari kubi hari abantu bakora batara mu gaco bagaze mu ngoma bakarabwe wote kucecambe bakarabwe ipono wote hasi hapa ndo bazana kile Yesu ushaka kwa Yesu ndio kukuba kukuba cyane mu wanyu ayo mahigo no mabaki pokea Yesu bigishoboka unomusira shashoboka ko muzana mugasirimba mugatatira mukabyina bakabuza ibitaro bakaduhanurira mugabo n'umusira bigishoboka nababwira muri programa ya Satani ariko atekura ko atana amashengero Allah uje kwihana n'ukizwa bitosha umumbere wasohoze nibyo kwihana ngo batatu no bisi abadofatwa abafunga cyangwa babici ubu yashashoboka ko tubivuga ku mugaragaro no mushama cyane ko yamuwe tubivuga kubwite abadukundi tukavuga abyo babyumva abatanga bakareka birashaka umuntu ari igihe tuzovuga ibintu muri ko cyane banyacabiza mwakira umwana w'ikiri nona harabana mufashe gasunwa harabana mufashe nuko mengo n'ibituko gerageza twiyegereza Imana n'ibituko nuko tusenga Imana ndabizi ukuri ijambo tunasoma muri topingo abananiwe n'abaremerewe nimuze bamusange Yesu arabarura erega sabaremerewe n'uruvuko y'umusibo sabaremerewe n'inkorofani n'abaremerewe n'ibyaha n'abaremerewe n'ubusutwa n'abaremerewe n'ubwibone n'abaremerewe n'abanyamuntu no kwambara ikirato cya sebansenge agategera atikora agenda yikingiza tukazakikiwe we urago murakambari bagisi cange orande agenda yimanura cyangwa nashere muri musengera agenda yina asubira utukarere kumugena kuwe mwisi kuzobigura na muntu yo yarako kwa senga yatumabiriza Yesu tumufashe yake Yesu umwe cyangwa uzamuri kibaza birashashoboka komera amashi Yesu kaza komera amashi kaza na profeti kaza n'ibindi komera amashi
shingiro mu mukomere amashi. Uwo Yesu iyo mwakiriye ntazagaragara yikoreye kandi azazanye icyubahiro n'ibyo wampa amafaranga, ariko iyo usuzuguye ntugiye ukamwirukana agenda ajanye n'ibyiwe udoshobora nawe babuzire ubuzima bugira amanyama urabishaka koma amashi yanjye shobora muhaguruke uroribanze egeza mikrofone neza ushobora ngo mwami Yesu jewe umunyabyaha urengutse imbere yawe ndahakanisha cyane n'inyoshamezi umwami wanjye ni wowe Yesu ntabara ndagukorere gushika umunsi urupfu rwaje uruze rusanganira umwana wawe. Urakoze Yesu kumariya subiramo cyane umwami Yesu futa izina ryanje mu gitabo cy'imanza. Mwami Yesu andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo. Mwemu yera nyuzura uhereye uno munsi ungendere imbere undongore namwe ibyo wanka ubundi ibyo ukunda. Amen. Ntabwo nanezerewe kubw'uyu mupfasoni w'ijuru ayiburiza ukwezi Afrika naho umenya n'umwe, ariko ijambo ry'Imana dushimira tubwira umuntu umwe gusa kandi babiri. Haleluya. Umuntu anezerewe kubwiwe ave hasi dusenge. Iyi ntama ashobora yarashimiye, ariko ishobora kuba ibohotse uyu munsi. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri mugoroba, ayo impundu n'amashimwe abo uri mu ijuru. Turazi ko neza ziriko ziravuga ku bantu umenga ni ibintu bisanzwe, ariko mwami ndazi kuri wewe ni impundu n'amashimwe. Ndagushimiye kuri uyu mumama abonye ko bikwiye uyu munsi, avuye mu bantu benshi cyane bashobora kuba muhemwe araganiriza, ariko bashobora kutaba ariko baramwumva, ariko uyu umwanya nyene uyu muvyeyi aravuze ngo kumbure umunsi wanje n'uwo nyene arahagurutse ari ku gicaniro. Turamusengeye nawe, turamusengeye mu izina rya Yesu, turamushize mu rutonde rw'abana bawe uyu munsi nyene. Mwami birashoboka urupfu rutaraza wewe woza, kandi wofise amahirwe adasanzwe ku buzima bwiwe. Nico gituma natwe turagukomera amashi kuri iki gitangaza ukoze. Uyu muntu umwe gusa turazi ko neza Mwami impundu iwawe ari mwinshi. Turagushimiye nawe, turamwakiriye kuri uyu mugoroba. Tuguwe neza kubwo kumva ijwi ryawe maze agatera intambwe atasonagize, kuko uravuga neza ngo abazogira isoni kushingira intahe, nanjye uzogira isoni kubashingira intahe imbere ya data. Mwami turagushimiye ko atumvise isoni. Turamuhezagiye, umukomeze, umwagure ingingo afashe. Turazi ko Satani atabinezererwa, ariko mu izina rya Yesu Kristo ntagushigikire intambuko ziwe. Kuva nonaha aya mango agirwe neza, ibi byo gutera ubwoba byose mu izina rya Yesu Kristo ibyo tubikuye ku mpande ziwe, ariko ubwiza bwawe bushobora kumurasira. Izina ryawe ryubahwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bashobora kubona amashimwe.